Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. UMLA ka West Shillong constituency wa polling do. Haka artar jemang arajar penriu. Ula pilipai ba yalai tili kijing tay hapo kasnong lumkshat lum kor Shillong. Kibakan top ya ka ATM machine, ya ka road divider, ba ya ka control room jong ka ATM machine, ba iki course TB. Haka ni kasngi la sakhilang da Deputy General Manager ka SBI Shillong, Usamir Khan Jha, kinong shnong ba kinong elam shnong kasnong lumkshat. Cash also, right? Yes, cash is It says cash in This there. is one facility, sir. You know cash. Where you can debit and get cash without having a card in your pocket. The OTP will come on mobile. Yes. So no set of card loss or card theft. Keep your card at home. Come without card and take cash. But OTP keeps changing. That is for safety purpose. How many numbers? 4, 6. Four. Two will come here, two will come here. But you need not carry card. So that threat of losing it, misplacing it is not. No other bank in India has right now this. Not even the private bank. Only we have this. Card, yes, cardless ATM. Yes. It will be like this, sir. This cash. Okay. Cash withdrawal. Suppose 1,000. 1,000. I have to put one ATM a PIN number. Suppose for a time. 99. Done. Confirm. Next. Yeah. This message I have received. Okay. Now if we go. Okay. This message, this number I have to put. 51. Confirm. 1,000. I have put 1,000. Okay. It is the temporary PIN. Whatever he wrote here. Yeah. Oh, so without card, you can withdraw cash from an ATM. It will come now. No other bank in India has this facility. Cardless ATM. So we're the first. Yes. So listen. Saw ka
em kani ka yo lo ka shaka skin kami ni la pikwa ka yo san. Kubleo aki long kubik samla kita sedang buat hybrid kita ya lah bener lang ni kublai sibone gaji office lah lagi department tu office kibala le bahai ni dah berpentatai sebab penitenat yang ni kita kah bagi ada mata Bandung sebagai ATM wir ke bangas ngau pada benai kublai ya barobot warjri bala ayangi ya kejeng duai na bentakan ke program Kan kepilih kinon official di bawah State Bank ipada kinon hasil ngala translate ke English saya ka copy hard copy ngala I have it to you so ngan puli dak hasil kini brief history badai but kini likely kini tremo hak kabar sedang yang ai kublai kau ya Sherman ibalah pria jelang berkam tam i kongsan ba polling do ibadai local MLA jongi ki official na State Bank of India ki not kit kam snong but ya fiboro ki nong song snong ki bala pelat por banyadon lang haga di janmit Shua bangin yos go ya ki jingkren na ki official ka State Bank of India but na i ba pol MLA balong kum kongsan haga di janmit ngan ya tu lengkot kendiat sapang ka jia inti ka bedai bakini light likikam ha ka bedai baka ATM de lingba iba Frankie nikla ibalawan ban pun sngau haurang basnong bat sekretrisnong bat ai jingmut ban buno ya ka ATM haposnong nilara ya ka ni kamat ha ka istikomti bat namar bakum kasnong ni ladon lupa ya ka jaka halumkor kumta ngilai rai lang ban piang ya kate ka jing terwa ban pan ya ka jing menjur hak ka dor bar pulun ka balalong hak ka arpun riu tarik benai besau arpusan hak ka babaro kinong nong kila ai ya ka jing menjur namar kumba pitip bakasnong jongi kamdan jing mi ka babun bat kumta bantei ya ka yi building ngimdon fon ngim ban se mengibangi hab ban lipan jingrap na MLA jongi iba polling do iba jirap ya ka snong jongi man la ka por na do ki kambaret hadu ki bahe te kumba piyo i menta bagani ka building layo pantai de lingba ka jingno senyang jong i baklem da penslam ila penyo skim bat pha yo kontraktor ban sedang no bat tang hapo ki kendiat benai lala ban pendep bat yo ban bo ya ka ni ka ATM kumjuru ya ka control room hapo kani ka building na kamenta ki CCTV pat loudspeaker jong ka snong kuble sibon ya fi bapol ya ka jingno senyang jong fi ya ka snong jongi bat ni ngokit ram shisha ya fi bapila no senyang hai babot liki kam ki baladep tre bat kumjuru ki bandang tre kamtam mentangin sedang no ya ka we ka project ka ban pen bha bat pen internet ya komti hall ka bala ka jinglut kala palat kulur tingkah ngas ngau bang idei ki badan bok palat baryo yo nong mikmat batri sitom na ka banta ka bha ka menyat jo kasnong nilai kendo bonsin yaki official ke SBI kamtam ibabang ki nakapor sa kapor nakabanta ke jingpen bit pen biang bar ke jingnon kam baro ki bayadei ba ke ATM ti kumta nga ai kuble ye ba Frankie nakabanta ki jingtri sitom jong i kumju yaki official ke State Bank of India ki bala pen beki balala ban pen urlong hakaban wanra ya kani ATM kapala long ka jumentoy tang yaki nong suksnong henry yaki pai ba boro dei ba pol lingdo men men ba idang long kum minister hakabai lakhot ya kasunjuk ki hodor bar banyakran yaki jing ki ba ki dorbar ki kendu nakal yang kedorbar senong lumsat ngila pen pau ya jing ke baki kali ki kendu hakasurok lumkor namar ka jingbam yo ibha ya ki kali ki bakiu berkibahyar bat la ai jingbut ban piano ya katik surok nang baki kali bakiu berhiar kin ya no la ka jong kaliang komtahi ila batha yo ki engineer ke PWD ban wan pek bat klem da penslam la pentre no ya kani ke project kat kum ka jingtrawa ka sno ka jamit ka bakamen Way.
Shongknor jong ka jinglang bat rang ba shnong bat dirip marbanyang bakman secretary jong ka ba shnong dekat bat baro kita khot jong ka executive committee kan simpur la ka jerry wei dari kasong ilong gi ba donbok ba ki jing persian gi jongi kirpai sakni ka benda ka ba yuso jong kini hilai tili gi jing trei aku bilang ini ko por ya ka sengkentai oro git khot ki nong shong ladu ki samla ki balasan ki Reutemen ki Rangpa Saja representing the SPI and your entire team. We thank you for your presence. Di perlok di bawah naga media di rambak senong ila ong lupa ke cingkran ke balingkot tengah rungan dan lingkot namal ke ketien ke ong bahaba kikam kikran naga benta jumpi kikentien ke mendadon kam tansyo ai bagi kami hikin keren tidak pada ki bekeren lai kentaru tabah hadir ke jingkran miso ai lit la galit sansdem te nasong ilong ki badan bok kum ka snong kayo sko mentan na DGM seja kini ka ATM ka ba kita syukhap ribbon minta kejanmit kedai keba ningkong hagari India keba yung ka cardless transaction tibat ilong ruki badodbok nakini ka rensan keba ngayeng lalang pek syaka liang kediang gajonga kadang lak menyui ya ke Robert Hospital unong seng jong ka ATM lakhai u hagani ka hospital ko igi inang ni na lupor ha ka tarpulai terik penai jelio June kat kendai spa arbusan berkat pi ya kajing krau bat kajing kongsan jong kashlong kanong ba kaba ha kita kisnem kadang long kanong ba kaba dang sedang ban san ban kio Robert Hospital kadang sa snem kat kendai spa arpar tang lai snem hadir ya ubril way na ki inventor ki ba kanam kan sa shujunam ha ki history jong ka putai lakhai u ha ka ni kanong ba ka jongi bat na sultanat bani thu ipi ba menshap snem haba nila play ya ka museum state of the art museum hangtai ka bangi ai ka teng dan Burob yo Chief Minister Menteri Rampak Banikong jong ni kejelai ke jogi Captain Williamson sama museum ila penbit penbiang la penbaha la penlong ya ka state of the art museum bat nila yo ban pli ringkat hagasi pengikan mau ya ka centenary jong kejing seng kejing ha yo founder jong ATM John Sheffield Baron balakha hashlong hak snem hak ndai spa arusan lala pia chano de shekilo kino kiri jong kapatai naso nire banso sarombi badong ba who founder jong ATM uba lalap ikani machine hak snem hak ndai spa nrupunyo udewa nagani kakapa barok ki ong kendong jong kapatai one of the remotest parts of India
Shillong gave birth to the founder of the ATM in 1925, the 23rd of June 1925. Dia hapreng jong pi kum kinong shong shnong kikam kilanang ya hoi hakijinglong brio young human wants are unlimited, but the means to fulfill those wants are limited. Tendai hapreng jong kijing dawa kibabun kijing don kam kibabun ngasngau galong ubadon bok ba hilala ban initiate ini nongkit kam jong do pasnong lakno haga average sisi siti dalam poimo hayeng dan office te kini jing trai boro i ba kakam bat kibati kinang mi nang ni sakmat akwa ban share pradang jongpi ba haki benai ki pandang ban nginang i ki babun chuchu kiso ki bangin kai ki ba ngilabtep yo sambai jong ka roi kapal ha uput usam to gani ka dot pasnon nonta kumni kat ba ngidang idon ha gani ka lumpung ka jishna ya ka motorable slab drain na prengshnong shalum chat kala stang pat kani kedai ke jingtrai ka ba nyo kusau lat san hunyo hajal san spa pinga de ke jingtrai ka bai secretary menai Ramashnong ila penpau kajing don kam ban renovate ban pentamai ya kane ka community hall kani yang community pangila ban stang la kumno ha kibnai kibapra bakhnai jong kane custom mandahi custom kajing trai ka ba kadon ra ru ya ka hall ka ba bun ki facilities na ka benda kinong shoshnong hangi rukshat te away nagi jig angnut jong kinong shoshnong hangi ya ka ba ngim simla ban yo ban beteng na ka ba ngam simdan kubu emily hagi sinem khat pra ajar khat pra hadu atulai enai menta ngaso kanat ni thuk preng jopi ba kajing trai na ka benda ban penlong motorable ya ka surok hadu wa disoi kadiru kan sedang menta ka stem hi te itu kiju kiti kibathap kiti ngange ngalap pai wa dalan kaban thap kiti benon kam tang bi seperti kisa suatu hagno banahai ya kajing penskam mo jar hakan dong nai da thap kiti ru kalong hi te kajing community nagalian jonga kalau ba ini trailan kum ko ke team work Ramashnong ila penpau kajing don kam ban renovate ban pentamai ya kane ka community hall kani yang community pangila ban stang la kumno ha kibnai kibapra bakhnai jong kane custom mandahi custom kajing trai ka ba kadon ra ru ya ka hall ka ba bun ki facilities na ka benda kinong shoshnong hangi rukshat te away nagi jig angnut jong kinong shoshnong hangi ya ka ba ngim simla ban yo ban beteng na ka ba ngam simdan kubu emily hagi sinem khat pra ajar khat pra hadu atulai enai menta ngaso kanat ni thuk preng jopi ba kajing trai na ka benda ban penlong motorable ya ka surok hadu wa disoi kadiru kan sedang menta ka stem hi te itu kiju kiti kibathap kiti ngange ngalap pai wa dalan kaban thap kiti benon kam tang bi seperti kisa suatu hagno
banai ya ka jing pen scam mo jar hakan dong nai da thap tiru kalong hi te ka jing community na kalian jonga kalong ba ini trailan kum ko ke team works kamdan kanu ka kam ka ba unong yalam ula banle marpi tibet kanu tibet don sap kat bedon unong yalam udon kabru ke team la da penyokon Ronaldo pat kelub shot 11 Ronaldo marwai kan job hi kelub shot 11 handai la da bu tang nrungut hilong ke bi bani la kai lang bat Ronaldo bat Messi ru ngati ground job pada mau kata kadai ke buat jong teamwork ti ngai da kata ke mensiem pinu lang ya ka jikot jikya ya ka jingtrai jikra jonga jing doi jong pi bat ringkat lang yen penti kena pa kani ke constituency kanong muna jong ke jiktiu japang jong ke jingbit jingbiang bat kamtam da playo ke ETM national jong ngi i ki bubun gini pasho khamat du de gi ba nan jidan gi non thep gi non sei hang ni wa ti penlong ye kini ke caka ka pa ngin welcome ru ye ki brio nomor bun sim peladan ke facility ha national jong kindan ki brio mapar di ban pendon kam ye ke facility ngai ngin ai ki ya ka courtesy ke jing nyoburam kajing ya kersan lang bat kujuk kajing pek lang ya kajing bit yang ka safety jong di babon bami barung pendon kam ini ki facilities ki kabla shim chu shibun yo kapor sa shisen aku le ya baro ki dekat hangi bat ngangai ba shan ndang ilasdang ya ki jing trai ki bede bat community hall ki bede bat ka wa disai nginang banyak penduduk yang bad initiate ya kakam bad kunjuk bad kap di bad adalah penjab ini project sajisin beliau dekat bad pi kiye kisam ki jong pi bad kikam ki jam ki jong pi bad ai ingin kenal ba gidan ban pen i syakapathai menang la kentang sepang founder jong ke ETM renga sau sarong hangi ba pikup yang dagarin dia Jadi kuju kerja kepada Indonesia, dia deng buat dia welcome, dia kigas, haki jengelang prepare, nas kutanan, ban berkenal pedeng jongpi, ba hajar atau sau, hakapor pengabat, ya ke Department of Textiles, layo ru ya ke GI tag nabenta niurin dia, kemudian kepertai, ke itu ya ke jengelong kerpang jong karyam ke jongi nong than ki nong thir ki jongi lingba kini ki products ki textile product ki ba layo ya ka GI tag ha ko pathai ti dakta ka jing so sarong ila ka shnong ai ngin long berbor ki bayram shakhmat lingba ki kam ki jing thmu pat ki kitir ki jongi play shbon play angni krusak ajku angni ajak ongani ko mesoka ang habag kaktin ka im kajay benriw ka im. Kaladon kata kami Kalia language act na do usnam arajasan. Kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubenaya yong ka bambut ni tau April arhaja April. Na ka jing pen bana officially ba lashim ya kaktin kasi ka jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu tu lashim ya ka kom kata ka official language. Ngas ngungu mas kumburong ya kan ke kasih atas society bat ru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government department li ngakot meeting mana haka bengyong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department kiba per ngia discuss ngaong tongin to ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak barin bat ngin warna no
Daka nika way kabat malay. Daka bani ong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan dihitik sama baca kunci sini mana boleh mungkin yang beliau aku interview aku baca kunci yang mana deh mungkin cara bilang tak cakap yang nilai kuat syaba kektian cungi kan yo no ke jing itu bokuran barkam tam kan rong ka kenet ka nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister cungi ula kubur ban ong ban kektian kasih bat kektian karo kan long no kata kektian bokpura jong gejela